Them in today's occasion, we would like to felicitate them with a card. We shall all now rise up to sing our state anthem. Dat Karbi Anglong lasu kacang liahana paprang bon momlo monsam ke dua jok pen mitri ka percentage pen cenglok non lahai 12 ke pas dibiana percentage tame nang bat bomlo tuning asengka na bangke West Karbi Anglong pangrumpet pen haro kira pokera isi ada phai ke pining bangke haro phora trok anang liar lo 60% lapen 70% kelong a student dom phana lo so tumhan ke 60% lapen ke pinso tumas charli tumhan bangke la ke 75% lasi lapang rumpen ken bang haro phora bang trok a phai bang Karbi Anglong lapen West Anglong bilong pangrumpet pen long don lapen ke alang itu umphani lipang dak kon lo non scooty ke long chot kali alang tumyong sit pene doctor charli gi plong te Karbi Anglong autonomous council pen free coaching ake joy pen entrance exam ka pi undun pen doctor ka charli jaya barsai kapilong ji aphan Karbi Anglong autonomous council pen morning bank free coaching people Hini bangke mane jong si UPSC exam pidunte Karbi Anglong autonomous council pen senel tum tuning pen si free coaching pilo pining pen bangke best Karbi Anglong ta pilo dong kamu kamalo la si mane jong si UPSC pidun pen mains exam undun pulong te la tum bangke Karbi Anglong autonomous council pen lakhe pidun si la pen jong si ko waiwa undun det pen pulong te ala so bangke Karbi Anglong autonomous council pen lak popi pangrupet pen lakre phoke UPSC की न तुम्हान माने के IPS ऑफिसर मन पो इंडियन सिविल पुलिस मन पो माने के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मन पो माने के इंडियन फॉरेन सर्विस मन पो माने के इंडियन रेवेन्यू सर्विस मन पो ला UPSC की न तुम्हान के लाक्रे पो पिदुन पो कुसी नि कांगडाक पो लासी Karbi Anglong इसी इनिंगरोंग बांके डाक लो कचार लिया फाया बांग किमिसन apai bang nang bat bom lo lasi monsam ke dua joy ne lo kacing thura sayang deng tala son chuni bom lo metric autome nang tumta chini lo Guwahati bang ke 74% 9 itu mang ke 75% itu mang nang bat bom lo Guwahati Kamrup pen dal tum metric result mi cholo is Karbi Anglong lan cholo